Ya. Sudah. Jadi Bapak tak sanggup dia menurut tu apa benon. Pading biaton haut town. Adong tetangga, adong haut teso. Kan macam apa? Kalau nak bukti itu, nana kita nuan hidup di dalam masyarakat. Okey. Asa aman tu kabalok, Halo. sonon sebenarnya Ya. mengganggu itu so. Ya. Dipotong menyebut Dipotong. Sonon antara Okey. Okey. 1,5 meter menungka meter. Potong. Okey. Okey. Dipotong bukti. Jadi mulu tung putusan no dengi Sama ni. batong mo dipotong. Alam putusan dulu pa ni sodong mengganggu putusan. Kalau kuburan mudang pola kan. Dia malu hawon ipasau burung tubuh Aha. hawon. Mulu mengutun kebudayaan Batak. Dengno, Halo. hau beringin. Ibu na lokon. Maru Nartat sama beringin. Tatam beringin. Maru Maru jadi. Hau beringin do sebutkan mula hau ni pusaka ni Batak. Jadi hot do hawon tu bate. Hot ma hawon. Nate mak. Alasan na uruk ni ma. Mulu mengganggu tu balu. Tak potong Ibu mai. dipotong ma. Halo. Ala na mulu tusan tang kilam mengganggu kan. Halo. Tapi ala kuburan umum do. Halo. Dengan pula Iya. mengganggu tusan. Di Napa lang mengganggu odo do tak bukti. Jadi mulai hati bapak ngahu tangkap kami. Jadi ulon nami mei maka do apa gelengmu do bapak sekangan bahwa asa tapadi enggak numse. Memang o peringkat kami nari hai alai. Dan apa lah sudah ni pe alai songot tu petunjuk ni bapak. Kupekan pen numse arong mak tangyak ko mak. Sia be jalai bagas serni roha. Aso peringkat kami si tikina. Saya matoko asa pehengom mukir musei. Wala ko naman wang sian amat si pudet da bapak si pudet sarnai si bapak sekangan no pu modam. Do oma do hot da bo kuina mahamunan wang. Iko siya mo fara. So ni ma. Jadi mak tangyang mahitay sa mate. Oras ma.